Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku bere birumet ez zîro jwara bi çend ayetê Qur'anê em ê bi hev re bisekin li ser çend ayetê Qur'anê bi çend deqa em ê jwara behsa çend ayetê Qur'anê bikin. Di nava milleta hinek car hey hinek ayet ya kê matî tefsîr kirinê ya şaşatî fehm kirinê ya kê matî gotinê. Millet dema ayetê tenê dixwînin bi wê ayetê hukm dike û her wisa çewtû şaşiyê mezin li ser navê dînê İslamê derdikevin meydanê. Destpêkê de dixwazim ji we re bibêjim tefsîra herî mezin a Qur'anê Xwedê Teala kirî, Xwedê Teala ayet bi ayetê Qur'anê de tefsîr kirinê. Ji ber wî divê gava em me behsa tefsîrê kir, em ayetê Qur'anê, ayetê muhkem bi ayetê müteşabî bide tefsîr kirinê. Xwedê Teala ji pêxember hem kitab şandî hem hikmet şandî. Hikmet ew e ku tu Qur'anê bide tefsîr kirinê, tu rastiya Qur'anê de nava Qur'anê de li ayetê din bigere, tu wisa zelal bike, ji xelkê re şer bike ve bike ku te de kil û kêmasî tune bi. Dema tu Qur'anê tefsîr dike kes bêguman tu kil û kêmasîkî te da namîne. Vêja di nava Müslümana da heye tê gotin hinek melêk û Qur'anê nizanin. Evê melê Qur'an nezan. Dizanin bixwînin lê ji naveroka wî bê agahin. Qed agahê wan bîr û baweriya wan derheqê naveroka Qur'anê de tune li were Qur'an nekirine jêdera dînê İslamê Qur'an ji bo sewabê xwendine bi pera xwendine ji miryara xwendine. Ala kulî hal hinekî ji Tirk û mela ev kesî ku Qur'anê nezanin an jî dixwazin hin kesa memnûn bike dibin şemsiya hin kesa da siyasetê dikin Xwedê giravê behsa dîn û diyanetê dikin. Dixwaze wan siyasetmedarê xwe razî bikin, ne ku Xwedê razî bikin, dixwaze wan siyasetmedara razî bikin. Divê Sûrê Beqere ayeta 62 tê gotin gava tu wê ayeta bixwîne, divê Yahudî, Xristiyan sahibî jî ehlê heqin tarin cennetê her wisa ecra wan mukafata wan cem Xwedê Teala ecr û mukafata wan dide wan. Evî heta vîya li ser vîya fîlm çêkirin bi pir hin melê FETÖ'cî, hin jî melê Kurdê ku ji paletiya sosyalizm û komünîzmê dikin. Kawerin em rastiya van ayetana bi hev re muzakere bikin di nava Qur'anê lê biger. Em ê Qur'an em bîro Sûrê Beqere 62, Maide 68, Maide 69, tefsîra van her sî ayetana Sûrê E'raf ayeta 157 ye. Sê ayeta em ê bixwînin em ê tefsîra van çend gotinana di Sûrê E'raf ayeta 157 da em ê bigerin, bi hev re bigerin. Xwedê Teala divê Bismillahirrahmanirrahim di Sûrê Beqere ayeta 62 da dibêje İnnellezîne âmenû bê ku ê ku îman anî bêguman ew ku îman anî hatine wellezîne hâdû vennnesâra vessâbiîne filla û sahibî qewmekî li Iraqê hene bi Salih Pêxmer bawer e. Jivana Müslüman, mümin, Yahudî filla û sahibî men amene billahi ki bawerî bi Xwedê bînûwere vel yevmil ahirî bi roja dawî, roja qiyametê ve amile salihan amelê salih bike felehum ecruhum xêr û mukafata wan xêr û xelata wan li ser Rebbê wan e felehum ecruhum inda rabbihim xêr û bereke xêr û bivê mukafata wan li cem Rebbê wan e ji wan re wela xewfun aleyhim wana natirsin tirsî ser wan tune وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ev kesana xemgîn û mehzûn û navin roja qiyametê. Hinek melekok vê ayetê dixwîne divê ha mêzekê Xwedê Teala divê bawerî min Yahudî fillen sahibî kî bi Xwedê bi roja dawî îmanê bînîwer her wisa emelê qenc û baş bike vat her cennetê. Ev tefsîra hanê bi vî ayeta tenê çewt şaş kêm xelet e. Her wisa ayeteke wek vê ayetê di Sûrê Maide ayeta 69 da heye. Xwedê Teala divê ji Pêxember aleyhisselatü vesselam re qul bibêj ya Muhammed ya ehlel kitâbî ya ehlê kitâb ku Yahudî û filan lestum ala şeyin hûn li ser tu tiştekî nin yani bînê we bîra we baweriya we dînê we diyaneta we eqîda we tiştekî nine heta tuqîmut tewrate hatta hun hukm Tevratê vel İncil'e
İncil'i ve ma unzile ileykum min rabbikum. Her vasa tişi kuj Rabbi vara da ki jwara da kiti Kur'an'ı. Ve hatta hükmü van her siktevana hum bici deynen. Hum ser tiştekinin. Yani dini ve diyanete ve bağırıya ve kadru kıymete gibi tüne. Ve cehennek insan da vece hani insan sadel meala mezgâji emri ser Kur'an'ı likoline kim ayeta ne tefsir करने دبي حتى تقيموا التوراة وحكم التوراة والإنجيل إنجيل وما أنزل إليكم من ربكم هر وساتشي كوج ربي ورج بردا كدي قرآن وحكم وانا بيجنن هو ساتشكنن وشاغتي قلتني يهودي قال حكم التوراة بيج بين ورا فال سار حقه قال خريستياني أنا فلي أنا حكم إنجيلي بيج بين ورا سار حقه أبا شاشة أبا غلطة نراسته لورا دبردا حكم التوراة چیه حكم إنجيلي چیه ام لسورة اعراف آيات سيدو بيجو حفظال دفينا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا دفيجة وقال لك جوانا جسدم تشتاكو مشترى داخستي شعب سوري وكفر وان زيادة بابا يعني او يا محمد سدم كو امشترى قرآن دادخن آية إسلامي يعني اشترى آيات إخوة دادخن قرآن دادخن سدم ويداخسنا في قرآن بيروز وقال لك جوان شعب سور بابا وكفر وان زيادة بابا فلا تأسى على القوم الكافرين لسر قومي لبر قومي كافر نكب تو خاجبو وان محزوم نكن او كسي قاوة إيمان نينا ودي هار كفر دلالتي her vasa sure Maide ayet şesu neha aynı her vaki sure Bekara şesu dudu dibe innellezine amenu beguman eku iman aniyatını vellezine hadu eku bunu Yahudi ve sabiune da sure Bekara'da saibiyin dibece biyinun dibece dibe da sabiun evci emkar hoca gidin seviye bisekin saibi kesi yekub salih beykhmer bavara والنصارى بفلان من آمن بالله كي باوري بخدي بنوره واليوم الآخر روج آخر روج داوي نكو روج آخرتي تشتكي بنا روج آخرتي تني روج داوي إيمان بنوره وعمل صالحا عمل قنجو باش بك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو نا ترز سيروان روج قيامتي أو نجي محزون دو خمجين دو كوش دنيا دركتي بيجا دبان هرسي آياتي هاننا دا عمل صالح دبي القرآن بذكر عمل صالح دبر شيء دبي باري بخادي برجع آخرة جو خجارة كي فلاجي بخادي باورن يهوديش بخادي باورن برجع داويش باورن بيجا دبر عمل صالح شيء القرآن ده خالد تعالى شاب بس عمل صالح كده أم دوي مزاج كن هر وسا جواد سورة جواد آيات الشيء وحشات دبي حتى تقيم التوراة والإنجيل هن حكم التوراة والإنجيل بكار بيك نينن هون سر تشتكيننا ام مزكن حكم التوراة وانجيل چوا د سوره اعراف آيات 157 دا بحث كري قالي باشتارا قد تعالى دبيجه الذين بس اهل الكتاب دك اويكو يتبعون الرسول نبي الاميه او اهل الكتاب اكو دب تابعي يعني ايماني دب بي رسول نبيكو اميه يعني حضرت محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والأويكو الجامان مغنفيسي ده التوراة والإنجيل ده بجد السورة مائدة آياتا شيستو حيشتا ده بجا حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى حكم التوراة والإنجيل بيجنين اشتا حكم التوراة والإنجيل أبا أوكو الجامان التوراة والإنجيل ده هيكو وين نبيك ورا رسولك ورا وقرآن جرا دا كيف هم جرا بي إيمان بين ورا يهودي را ده جرا هم حكم بيك بين ورا حكم التوراة لورا التوراة وإنجيل باسا هاتنا بيغمبرك كده ده هم بيك بين إيمان بين ورا أو بيغمبرك وبي إيمان هاتي يأمرهم جهل أويرا جهل كتاب را أمر وانتك بالمعروف ام معروف تشتيقان جو باش وانا امر معروف تكد تشتيقان جو باش بك هر بس او بخبر ينهاهم عن المنكر تشتي جمار بيسو خريط خرافجي وانجي ذلك دبي نكد او بخبر يكو التوراة انجيل ذا هيكو ايمان بنوره
ويحل لهم الطيبات كوج حضرت محمد طيبات تشتي قنج خوش وانا حلال دك ويحرم عليهم الخبائث هل وصا خبيث تشتي كيامار وبيجي صحتها ورا السلامتية صحتها ورا الزرارة شتان دروسيا ورا لسان حرام دك ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هل وصا باري قرسال بشتاوانا وقيدوا بند دنيجي وان دايه باري سر بشتاوان داتينا قيدوا بند نيجي وان بادك يعني غاية فردا يهودي وخرسيانا تشتكو خادين نقو تو بخوا لسر خوا بار كرن لسر خوا دين زور كرن هنك تج حلال كرن تج حرام كرن قوا إيمان بإسلام ابن ورا پیغمبر وانا قشي رد كد وانا خرافة وبدعية وانا أسلي وان تونه وباري سر وان داتينا فيجا فالذين آمنوا به کی اهل کتاب ایمان بی پیغمبر بینواره و عزروه رز و حرمت جرا بگده و نصروه آلیکاریه بکه و تبعوا نور الذي انزل معه ببا تابع نور کو جرا دا کتی قرآن کو پی قرآن ورد ایمان قرآن بینواره اولئک هم المفلحون اوان کسانای کسی کو خلاص بیه روزا قیامت خود جوان راضی اجر وان مکافات وان جم رب وان جوان هيا نه محزوم دبه و نجی خمگین دبه و نجی دترسن کاوا ام قرآن بها به شکل ام تفسیر بکن دی در که میدان دینی هری راسو درست لباخ و تعالی دین اسلامی ان دین عند الله الاسلام دين لباخو تعالى تني اسلام او ديني كو داويج حضرت محمد عليه الصلاه والسلام رضا كدي بيجي اگر هون قران بقران تفسير نكن هون قران چوا خو تعالى حكمت داخسيش پیغمبر هون تلاوت قران ايات البي هفدون نخويدن ايات تكلدار نويدن ايات تفسير نكن امي تكف شاشي وغلطي كي مزن تفسير هري مازن نا ابن كثير نا يا طابري نا فخر الدين الرازي نا تفسير ابن عباس نا حديث پیغمبر تفسير هري مازن کو خود تعالى بخوا قرآن تفسير كري سورة فصولت مزبك سورة هود مزبك کو خود تعالى چر آيات محكم داخستي او چواجي بخوا بالزلالج مرا بكري حتى جارك دن بيم دخير خوش ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته